Sekarang guys, untuk jahit di atas pinggang guys. Tengok jahit macam mana guys. Ini bubu tali di sini guys. Jahit di sini, lepas itu sampai sini pusing. Pasal ada keras gam, gatal. Sini pun kena letak tali guys untuk gantung kain. Kena jahit 2 kali situ. Lepas itu jahit keras ke sini, jaga karena tak boleh kain lebih situ. Lepas itu tarik macam ni, jahit guys. Ini pinggang dah jahit guys. Tarik macam tu bagi sama. Lepas itu jahit atas. Start di sini ujung sekali, tengah-tengah guys. Jahit, tarik, lepas itu jahit guys. Pusing. Kena jahit guna dua-dua kaki. Satu kali kaki kalau guna, satu kaki lama-lama jadi rusak, jadi satika. Saya jahit baju ke apa, saya guna dua-dua kaki. Satu kaki tak guna. Satu kaki kalau letak, tapi satu kali kaki tak guna, nanti lama-lama jadi sakit. Kalau guna dua kaki untuk jahit baju, misalnya tengok pinggang dah buat guys. Tengok berapa kemas saya buat guys. Sekarang jahit di bawah guys. Ini guys, sekarang jahit di bawah. Pinggang dah siap, jahit bawah, jadi semua kain dah siap guys.